Joki Jakarta haki makin show ulalai ekni kang kenduk wa la kumno ta kabatari shi pakinduk mak la uplay unjai hamnu nu ne ha ungi im nikhi ngilong kumatho melung jumpi nama kilong kunju kumta hawan ngilong kunju blay ngindai betharai pakajing long blay kalau ke kalau kum katuruk ser nipa nimau kalau penwandur tak kecing start kapui kubre ublai mission tak perwa cuk apa kibre mission tip henry mentau kum ya kibre baru kuleng saudong menkelak ulah tabu kasih kapal unsur bisyare katai baru kawai tak kahok tak ubre ulaji ulai kasabut syafan kani kibre baru tak kapal penipat tahu beri nak kecilnya. Hawa kila yo so yo polos bukan siapa kecil lipat John kibayang John kibalar kibenya Henry John kibao ni kuat tentang yo so susu siapa kini. Pat kumta polos nami kata kecilnya lah John kibre belaya sok berkilangi. Hapjeng kini la John Dionysius utkon aerio patus kawai kente kapakateng kata maris Pasaki kiwe je. Haden kene Paulus lamin eten lalai sekore. Kaki jung trai. Ni semua yang play. Nakasam shispa sopra kanambar praspa ndrupu ndai. Nakasam shispa sopra kanambar praspa ndrupu ndai.
Utrayon don renka bapim. Ringkat berpiru. Kajimpulin aga kasbel bakoy kat kum uyak anis. Kaburam hami kotrai. Ngadang don shibun banyatu happy. Henry pimla bansha menta. Yenda umensiyam kajim shisha unvan unsayalam yapi sha kajim shisha baro. Unam kren na lade Henry un kren ya kata kaba uyasno. Badunyatu happy yakie ke ban sawan. When pendon buram yanga naba kata miyatu happy mulashim naka jonga baro katkaba upa udon kalom ka jonga naka ne kadaw ngalaom ba umshim naka jonga baro netu happy. Ka gospel jong utrai Achingero ime press. ko himen ko para magi ha utrai Jesus Christ. Niasno naga jintole baningkom na kamchon di apostol. Shapang ka jinlay tur jomo Paulus Shap Athens. Athens kadon ha Greece, but ha kapor jongi apostol baro ka Greece ka Athens kalalong ka jaka jongi restart. But kilalong ro kidon bon kiburiyo restart hando reperka. But kiladon bon gi jingya tainia, but kilalong ro ke bastard bon gi kam. But kiladon hapo jongi ya ka jingang nod ban mane ya utrai. Henry kimpat tip uye uta uble. Kimpat don jingya mar uble haga jingim jongi. Ham man lagi beriu kadon ka jingang nod ban wat ya uble. Hamal lagi beriu ki don ka jingang nod bat ka jingtrang ban wat ya ka jingba. Hamal lagi beriu ka don ka jinglong ban pai syaki ke kabakam konsen kabakam climb board. Henry Bunsi nama ka jing bi jongi lase ne ka jimbam bian ya ka jing shai kim shimla poi sha ubale unam tau jongi. Minda haba Paulus bakut ulapoi badulapet ya ki beriu badulapet ya ka jinglong jong ka Athens ulayoi habon ki jaka kilato syapang ubale bam yui kidon ka jingang nur hapo jongi mane ya ubale bam yui. But haba Paulus bakut ulayoi ya ki jingto bape badon ha Athens kala shom mensiam yebu bad ulas tang ban kran ha ka sur jongi ulas tang ban kran ha ka sur jongi bad ulak kran kindia ban yetu yala syapang ujisu balamipa ulas tang ban pinyede dur batki kabam mod gilaban no ya ka jinyala jongo Paulus la klela bangat ka jingi kai bat ka jinglong jongi tadi beriu bat ula pennum kindia ya ka ba udeban iala shisha ya ka kubor baba syapang jisu syapanga jingim jongo syapanga jingisha shitom jongo syapanga jimi pajo Henry Paulus bakuit pat ulas tang ban penyade dur batki uprasham ban penwan dur batki da kabak penyasirim ya ke barok kabaki shaidle kala jiayu kadu kadwai nadangi pe ngilayu
kini Gibril kim shimla pediang ya o Petrus habawala po ya ka benda ban kran siapa jimmi pacho u Jesu namar lese u Paulus bakut shimla kran ya ka bade ban kran bon sin ko himmen ko para nilaban yoi haka jinim jogiru don ki por la ngiru ni kran ne le ki kam kakum ga jinya jan jongi ba ki paralo lese ni persang ban pinbandur kumpa ki paralo ki kwa ne ya ki bru ki bangi jan te habang istang ban syakta da ki paralo ne sha influence da dalam da ki paralo ne sha influence pat ki paralo ngimla satyaban yang shisha nagabenda ka jing shisha balik la kran kumne lada pi pe dia ka ko shaki Korinto Paulus bakudo ko hadi nei den sula poisha Korinth but haba ula poisha Korinth nakaba yoman he eden sula ko minda nganum kraneye life no shapa mu Jesus Christ bo namar bale ha eden spum shimla kran shapa mu Jesus Christ ula on shapa mu bule ula kran shapa ke jimi pa henre shimla kran shapa mu Jesus Christ bale kabor jong ka Eden kalapin ngay video. Tentang niru ngisya penbi kumne haga jingim jong. Lese dak kaspa ne dak restart saudang jongi ne dak jimparkat kabaklain kabanangyay haga internet haga media haga social media kumta ter kadang ke jimma yengi bangiro milaban syayala bakala daki beriu badon hakaburo kadaki beriu ki badon kabor daki beriu badon ka jingstat kampalan banyin henry kaya ka bangide ban leko kimmen ko para ngimte kwen karane ye light no shapa mu Jesus Christ nama ya ka jingkaran bat ka jingi kai shapa mu Jesus Christ ke kalaman wanra ya ka jingkarla ka jimpen temai ha ka jingim chung Ketina balai kata ha Eden tangkin dia mud ke beri ke la pediang dia u Paulus. Hendra haba ula poi sya Korin ni tip ula to art lagi seti sya Korin. Won ke beri ke la wan bud dia u bat ke la snap ya ke jini ka jamu bat ke la pediang dia u Jesu namaru kran sya pamu Jesu Christ. Haba ni poi sya ke gospel ni sno ayu kene ka ju ka bor ka trai ka Jesu ya ke baro badan hanga ublai ushim baduai no lemba umen sim bakoi Jesu hidak dah kai ni syapang kane ke jingat teli habani kod ya Jesu ngedang yo lut balai habani kod terpadi ya Jesu ngedang yo umen sim bakoi haba umen sim bakoi wan dak bor bat ka bor jimba jumu blai upa badu wan ra ayu wan ra na dong syapang Jesu Christ Tenaga kita dah ko himmen ko para kabalang ka ikai yang ibarobo syapang ga jinyat teli jong ga trinity bakoi kabalang kikai yang syapang ga jinkor dor jomo belai uppa jomo belai ukon jomo belai mensiam bakoi ya teli ba abang ikot ya Jesu u belai ru udan batni u mensiam ru udan batni abang i dia mensiam bakoi kadang ke jinglang jogo belai hani kadang ke jinglang jogo kun o Jesu hani tenaga daga daw ko himmen ko para gideben trang yo men sim bakoi ban nginum de ban compromise im de ban ya penbe india tru kabayate ban ke jingai chori ladang ilang ke beri ke ba compromise ladang ilang ke beri ke ba ya penbe ha ke jingai chori ngin sa bakala lendi ngin so do ya ke jingai ba Hakane ka kiyo keris pakuit nginang duwai ha Jesu ba unang pensle shushu yang idaw men siya pakuit ba nginum ya penbait bat no kabayade ba Jesu kabayade ba ka jingin ba Jesu kabayade ba ka jingin ba do balai kabayade ba ka jingin ya men siya pakuit ngilong ki ba ke scam ha ka jingai banyan na gabenda u Jesu but inne banyan sakina gabenda u Jesu man kapor ha ka jingim ka chumi ko Jesu ba ye kerku yani pensle ini
pendiang jingi daga jingai ni kejami kamda me da umen siam bakuit haga jimpen kerajani naga ben naga sni beram Pentecost. Enia ho putra Yesus Kristus. Junam la junam amin. Tanginian bat tangin playa ka jinge kejami. Ngange haulay pa batungor baro unang tao ka bening pagkaganda padhang Yesus Kristus kun mamarway jamu putra jani yaw balapuna mensiyam bakuit yaw balakana kamaniya tesati Kepada syarabing hapo upon Diyos Pilatus, dasana penayaw, ulayang latat kiyabu, ulatiya siya kibaya, hagas ni kabalay lamipan na kibaya, ulatiyo siya bening, usyang siya kamono ulayang pawadon borbaro, nang taon wan pa panmisyari kibayang pat kibaya, nangin haumis siyang bakuit, hagabalang katolik bakuit, hagajingya salok kirikuit, hagajing makikipok, hagajing mipat kadok, hagajing ibang cikut. Amin. Penambahan lais pak nyupra. Lais pak nyupra. Bajampi kalam kabapnya un hau belai upa wadan borbara Tu tuan yang jiknya nanti jumpi naga benda kecil roh atau burung kerteng jumpi kecil betul ini berbalang pakro cukup barokoi. Kopa to pediang pun ya kecingai bat kecing duai jogi ai bakene ke yukeris kan upload iki pop jogi bat kan pen kalang iki download jogi Dagading jangka jingi jeme da ukris utrai jangi Amin. utrai undon rengka batpim Rengkat berbiru. tok ken tiup yala ki donor Intil kisah terang. tonginainu ya utrai oblay jangi Kasyang hak berbedai. koppa ban borbara bat koble bam jek Kasyafah baginainu yami man gapor bat man gajaka kamdam agini kapor habak ya ukris ukul lamprot pasca jangi lakniya da kabai tiyala kamet hal ke dimpana kum ke jinkiniya ka bajanai ha ubale
ukris pula penda penpiang yaki wei ke jingkini abaro hakaju kapor ulala pulindo kedua baru lambro betelem balakinia naga benda ki pop jang perte naga ne ka daw ke jingka venjang ke jingmi pa kapenda mia ia ke perte salansa nia solam bati angel bati likoi benyaro pendon buram yame da kaba ia nuai daga jingri belai tanginang pai shautrai hakane ka por ka bakintang tam wanra ya baru ke jingang nur jambi shakane ka tuan ka tupa shakane ka kuri bakane ka pelia IT alade IT ka longing long sem jambi yaki kon gikti yaki migi pagi himen ki para IT ka panya ki bapang ki bashitam apaden jambi ay try na ben kai ben kiai ki baro daga bor jeng men siem bakku ay ti aga parte baro ka we ka region yaga time jami ay ti aga jeng an no jami bandup light luin na kloi na kene ka lockdown bangin dup yo man ek hau try duai hau try ko try ben kloi yengi baro bangin dup yo wan pai shaki ingen dang ka jami Trang ia ke jemben selejen men siamba ka paulin dau duai naga benda ka jingwan kia jeng men siamba kuit handal ke naga jing terwa bak kuit dashisha melok bak kuit kotrang katemei jam ka jing kuit barra nama katang ikar padia me tapen kuit pen kentang yakini ki jing terwajami da ka pa ya omen siem jami kum ka om je halo jaki bakin duk ke lalam yangi kamet bakasna jangotrai jami o Jesu Christ ha ka por bala dino yabu badala ka matsna ba ula padian ya ka jingsha shitam ula shimya opo bada ka bai mo yame ula ke dia yabu badula ai hala ke sendran uom toshin bat bam na kane pi baro namar kane ka long ka medjana ya ka ba enaiti nada benta jampi haka juke ruka mentala leyabba wala shimya ka kori badaka ba aingo biang yami
Ulayaka halaki senran upam. Toshim batu dina kane di bara. Namar kane kalam ka kuri janga snam janga. Janga jutang batin mai barbam jika. Yaga bayan pelmi naga benda jampi. Banaga benda ki babon. Yaga ban maap ya ki pom. Tole ya kane ban kan maap ya ngam. Kusna pakardor jangu Chris. Pen kait pen kiap yang. Kerkut yang. Pen slek yang. Ka jing maya jong ka jinge. Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jinia bat ka jingni pajam ngi terwa hame ko traya upo jang ka jingi bar ya ka kuri jang ka jim penin ngi dai ngwai dem namar mela nyu yani ki babet baniya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nevere ngi kar padiyam ba ngi ke bayo benda hakame bat ka snap okuris Ngilam ke bala penyata lekawe daho mensiyam bakoi. Taken mau ko traya ke balang jami kabala priyang hasatala ka parthe. Barta panjanaya ka haga jini Rengad bado Francis upabakoi jani. Father Anselm administrator janga diocese but baru ke lindo bat kiriniya. Taken mau lemro ya ki himmen ki para Chinran bakinde kibela yodia daka bakarmem ya ka jimmi pan badia baro kibela klatno haga jingi sene jami top diangi ki shaka jinshai ka kamachami to isne ni barra ni karpadi mi kramba renkal bat kamari ke soti bakoi ka kamijo mobale vijasa bakoda korim jang ki apostol bakoi the Francis de Sales bakoi but baro ki rikoi ki bala pensko ba me pateng la pateng nindo blak ki ba ben ya ben dalam aga jingim bam juk but bagi ni ro but pendon borong me dawo kon jamme o Jesus Christ dawo lembadu bat habu Kalla hame ublay uppa badan bod. Hake jinela kawe jumumen siyem bakwe. Barro kaburam bat ke jinero. Juno la juno. Amen. Kohimen koparan tangin duwai. Dakatin kabau Jesu hikaya ni ben duwai. Ay ke jim pensle jongani ke kutin. Kanang wankia halo jongi. Naga jingi skor jangu balai uppa habar ke benda jaga jingi aga menta pa aga mensiam aga jimo jimbarka aga jimdon jingem aga ri aga perte barokawai ko pa jangi Upa bani kalong ga bakui ka tanjumi kanwan ke ma jami kalong ga mon jami aga bindo ko ba hapen ta ai ni menta ga jimbam jangi ka bakala kasni baca maaf yani ya gerenkan jangi Kubangiro ni map ya katales niyo yani. But magalang yani siya ka jimpan siya. Henry ka perlaik yani na kabasin niyo. To perlaik yani ni karpat ko try na ka jings niyo barra. Ha ka jings bom jamme. Tai jings ka jings sign ha ka sni jami. Kanang bada ka jingarap ka jingis ne jamme. Ngilait barra bo na ka pok kam dame na ka ne ka jimpang COVID.
Ngimbangin yo jinge dana ke jing jinjar baro kat bangi dana ap ke melendi ya ke jing kermen bakui bat ke jing wan pa jung nam penim jangi u Jesu Christ Nama kacome kalong kelima, kacome kabok kapuram, shalom la shalom. Kotrai Jesu Christ me ubada om haki apostol jami ke jing su ngai happy ke jing su janga nga ai happy wat pe ke pop jangi Henry ya ke jingai janga balang jami bat ha ke jing spon jami tai haka ya ke jing su bat ke jingat le kapai katkom ka bon jami mamme ubaim baru basensha juno la juno Amen. ke jing su trai kandon barabo rengka batpi Ringkat berpiru. dapta ke jingai do trai tongin kai markelia Hakami ukun lambro jeng upale Hakami bakit na ka pom jeng aparte so kita ke bala parcha ka jing kawai jeng ukun lambro kemek pada senam jeng ukris kan riyanga syaka jingim bam juk Hati bara pinang ya pedian kene kaju kajinga naga bintang kajingim pamju. Ko Trinity bakoi Upa badukon badumen srim bakoi Basham hapo chungi bai 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 Imanehim Ipendang gorang him
Ia tilur kami ya ka jingim jun ya ka jingang nu jun. Ko Jesu me ubalong kadak ka sing jang ka jingi jang ubalay upa. Shimti pura yengi vei vei vei. Shimti pura ka jingang nu jang ibalo. Shimti pura ya baro ka jingi ka jing shitang kabang ya kendo man kasni. Ngis ngamu shikande yami nagabenda ka jingi ka jame. Kabawan penpau hangi lembabun giruka. Yarap yang ibalang kiba yang sken. Yarap ini ibalang kiba syakri hak ia me man kepo man kekelip mak. Ngiai ti hame ko Jesu. Ya baro ka jington kam changi. Kam da me katang iladap lai pos ni jangga jimpen kere changi nagabenda ka sni borong Pentecost. Pendap yang penslay yang daga jinga daga sap ka pom jung men siam bakui daga jing koi jung men siam bakui pen koi pen kia ya kiba pak ya bashita karkot ya ka region karkot ya ka parte baro ka bai bat pelai yo kloi na kane ka parte ya kane ka jim pang kobi dap daga bo jung men siam bakui ko Jesu ni ai ti hame ya ki himmen ke para ki himi ki pa ki kon getti kam da me ki to ke badan hapade ke jim pa ke jing shita ta ye pen koi pen kiat le ko himmen ko pa dap da ke jingi do trai to ngina ngai ti abar ke jingang nur ke jum ngina ngai ti ke jing don kam jami ba ayu trai unang kat ko unang pen slay ini ba hallelujah 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 ka trai Jesus pen slay ini kat bangi da dam lai pos ni jang ka jin pen kre ya ka sni borok pen ka kos menang pen kre shushu ya ka donyor ka men swiam jodi menang pen koi pen kia yang ina ka jin pam jing shita menang pen kupurom yang ibaro na ka jing aye jang men swiam bakoi pangindum lang ki bakoi pangindum lang ki baslo pangindum lang ki badap na ka jing sidan ka jame penyalam ki ka tin ubale na ka jingim jodi da ka tin ka tele jodi hai bori ni ko Jesu hallelujah 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 penslay ka ri penslay amar ki ko jame penslay ki bapang ki bashita penslay ki doctor ki ne ki nang tre sarkari ki nang ilang baro hallelujah 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 ta ngin nia Dubai Kopa da ka jing me pa do kon jame o Jesu melai hani ka jingim bate mai ha o mensiam ai ba ka yukerish pangila lenia kan pen kalai nia bo ka pojami bat kun yalam ni ban pendat da ka jing kamen ya ki hukum jame ni pan ya kan ni lemba o Kris o trai jangim amen o trai undon brain ka bernim Blay badan bor baro in karkoya. Opa baro kon baro men siyam bakoy. Amen. Ya lesup ban penbana ya kakubar babha jumutrai daga jinim ga jumpi. Hallelujah, hallelujah. Nismo ya hallelujah, hallelujah. Shibit janmit mindagasni katbangila dap lai posni janga jimpen kre Pentecost ngin sedang gajim mene sakramen pada jing duai rosari kerpang. Te Indriyo baje snoba lambala Kenapa aspa nrupoa